So hello, what's up mga ka-idol? Uban ni ko ninyo kay maglaag-laag ko. Ang maglaag-laag oy kay ako raman usa. Akong ipakita ninyo kung unsa ang akong nakit-an o tan-awa o. Mga bag ni mga ka-idol nindot kaayo ni siya. Akong gi liraw-liraw ni akong cellphone mga ka-idol kay daghan man tag makit-an na ay mga Ray-Ban. Sakto kani sa tong mata nga siga kay ba no? Oh, pili lang, pili lang. Daghan tag mapilian dire. O natay mga samin. Nindot kay mga kalo, mga ka-idol. Oy, sakto kay tong ulo ba no? Makita ninyo dire oh. Napay namili oh. Naglibog gid siya kung unsa iyang paliton. Mo to ni agita siyang luyo og naatay nakit-an nga mga tidibir baka nasakto kay sa tong mga uyab nga maoy gakos-gakoson nila ba no? Ato lang ang agian kay wa man tay kwarta ato ta magsulod-sulod ta diri kay galaglaag raman ta kay kabaw mangud mo nga wa tay kwarta mamili-mili kunuhay ta ug naa tay nakit-an diri nga mga kwintas-kwintas kunuhay ba no na mga relo na mga angay-angay biya ni sa atong mga kauyaban ba no natay mahatag ba pero di lang sa kay wa man tay kwarta tanawa oh sus. Di lang sa magsuri-suroy lang usa ta diri. Natay nakit-an diri nga hagdanan di lang sa ta diha ari ta sa pikas. Kay naa ni atong mata magliraw-liraw man ni ari ta sa mga sapatusan kay naa tay mga mahatagan di ay og mga pinaskuhan nga layo pa man ang Pasko. So mao to nga diri lang usa ta. Kay murag nindot nis kung pananaw sa tong mata bangan makakita tag na sapatos ba o sama ani o mga sandal, mga sapatos, mga sinilas o sus daghan tag makit-an unya nasa te makit-an diri nga murag nindot kay sa tong mata ba no nga ay namili o inigliko na to diri o makakita man gyud tag mga nindot kay porma sama aning mga sapatos naatay nakit-an diri nga murag sidla kay sa atong mata ning sapatos sa atong hikapon be atong hikapon kay murag nindot da ninduta oy unya na lang ka kay wa pamantay kwarta unya na lang ka ari sa ta diri mamili-mili sa tagsinina kay naa man tay nakit-an diri mga karsunis sinilas mga sinina o unsa pa man atong nakit-an diri kanay magliraw-liraw ni atong mata balik ta diri sa sapatosan kay naman tay makit-an diri nga basin ba makakuota ba tuyok-tuyok lang ta aning lugar oy kay kabaw naman mo basta wa tay kwarta magtuyok-tuyok baya ta o kami kapila nami nagkita aning manang sige lang gapon migsugat o mao to nga nakaibaw mo gid si manang nga di ko mo palit mao to gasuroy-suroy lang ko mao to nindot bay kaayo baya ni magsuloy-suroy ta unya wa tay kwarta nya makakita tag mga nindot balami kay balikon o dire na lang kukuto bye bye ninyo ha ug kayo kalimot sa pag-share sa atong mga video.